Мам, балық менен манты жегенсизби? Жок, жеген эмесмин. Бүгүн сизге манты жасап берейин балық менен да. Ошондо дастан кармап келген балыктанбы? Ооба, мам. Ой. Эшик шыңырады окшойт, дастан келип калды. Ух ты. Эрте эле го, мен азыр чыгып келе алайынчы. О, Сабина, кандайсың, жакшысыңбы? Кел. Жакшыбы? Как вы себя чувствуете? Акбаргунус менен куттуктап коеюн деп келген чачыла менен. Бизге дагы жоксуң. Рахмат, чоң. Жүр, кир үйгө. Ой, как красиво и светло. Бисмилля. Мам, бул менин курбум Сабина Маратовна. Саламатсызбы, кандайсыз? Ух ты, Сабина с Маратовной, кел. Очень приятно познакомиться. Кандай келип алдыңыз? Эмне жаңылык? Погода кандай болуш? Сонун. Эмне жаңылык? Ушу төрөттөн алдым. Кстати, как подготовка к родам? Вот и хотели ей вещи набрать, ребеночку. Как раз пойдем по магазинам сегодня. Үйгө келгеним жакшы болбоду, как раз выпискага мага көйнөк, мама көйнөк алып деп атканбыз да. Как раз биз Доми молдо экинчи филиал ачылып Маратон. Ошол жака барып келбейли онда. Ай, балык нетинен мантыны жеп алып анан барып келели? Асанбай мер деле да. Да, точно, как раз рядом. Манты вкусный болду го, прям вкус тоюп алдым. Рыбный мантыны. Рахмат. Биринчи жолу жеп атат окшойсуң, э? Да, биринчи жолу. Вот как раз уже келип калдым мына экинчи филиалы Доми молдо. Үйгө жакын турбайбы? Да, в центре прям.